Where 20 cities, where 20 Ghana cities, where 30 cities, where Makumako 20, 120, and a way Makumako sa 120, and a way. Kakraka we na obenya we Makumako 120 woman. Kefsie we 20 cities. We ye tomba kwa menipa defseni. 30 Ghana cities. Ejuma ya so atro to me, ya kasa atro to me ya. One wa dance bia na omudi didi o TV so ne adanse na na mu hu Facebook so TikTok so YouTube say we yale okwa no koto powder or the sly grace powder ekọ we koto your friend saying oh yes moja okono me ekọ ya atro to me. Cheniye pa anya no kro wo betimi atesa asem no wo yale no hu say obi anu owo diabetes di adanse so okwa diabetes no ekọ nipa ne koto na ekọ no wo hu sa adanse no ana onso say wo kọ no akwakoto sa de bi wo kọ na akoto sa yesu moja ne bia wo kọ no ye no ho anton say nipa we adentina powder ni timi say yade a we sobole wanu bia no wawuo wanu ankasa ne sopokoto wenum na di akira omo jeje hu no edin kwase adanse echimi saa wan we say wawu da wre wawu ankasa pa straight we wada cemetery samampom ana wada powder ni na pono mama so no powder we medical catch am say a business strategy powder we say your 20 city we your midnight powder Anna, what cover container way? Be patriotic powder way 20 Ghana cities way. For Benya way, Makumakusa 120 pieces every way. Sikabi wa ya sikaponi. And net date, 31st more market to. Mina me catch it. Me match us our no sort in the VA. Mr. Memenama, a police force with a problem home. Jasima me catch on to me ha. I don't fear anybody. That will a wooden and comes a wounded Bible. This time when you about calling boot for boot. Me na me catch them. I'm telling you, we are one am to na kwasi asam na mudi. Me this time ye share me share obi. Na mu so ye Philadelphia ni wo share kwasi ada metimi a organize for abba salo I don't care. I'm telling you, what the market to under Wabaka said ya grow na me me anso me yo. Me organizing for pokuase kitapo pokuase. Suya kai. Me say we want to go besi wa sorry dem this time. What up a market one that was so betimi aya sorry be ma move from Ogyabofour. No moto no ba ko so no mi ye no na wawo. Mami ni nyina na me kira wo no. Ye papa na din kindia wankasa asa ne da mo mi e ya trosam on the man. Papa na din je lankasa bato prayer matter na ko so num na nkwa na ja hospital ndru e ya trose. Mo mi prayer matter that obi afa ne say e ya ya do mebi obi akanfo papa na din je da man say onu prayer matter be na o ya ya akọ Mr. Mami and this and this prayer matter moment so officer yale nti na onu prayer materials na obanum ni jare kan yale na enko ba yo nu prayer materials na e de twen rade e ya pam nti sa unu ma rade omboje ni usi enum ye gina wanu asam so enum noja asa o bible no kwanu kabla ko asa kwawi nti ne pa na ono no o ye diabetes no for the prayer materials na e da ye ni yale adru wada ye ni yale adru Inti papa na dinje dia wasi yanko hospital inti nipa na ma awunu eya papa na dinje dia na aka kire omo so no prayer materials no nipa na di ye ne hospital nduro wadi ye ne da bi dis nduro inti no ruye Council of Royals Philadelphia ma eya lawyer for Philadelphia be ni lawyer for le person me share mu na me ta oni ganye fe akpe. Yes. Ye de kasia pa. Praise the Lord. Hallelujah. Dɛad no. Egbani ese. Philadelphia be a movement. It's a movement. Yeah, my kind deal. Wo hang gbedon. Yeah, my kind. Yes, gbedon. Wow, so you suffer. Bomoni oka wow, so you sorry. Bomoni oka safojibo. Yeah, make out. Wabata ko. Yes. Wata oeko. Every night. Tajamene.
Oya Bema. Yay, Jiboa. Sorry, Miss Wagana. There must there's your be a Ghana, ne? Philadelphia. Philadelphia. Amen. 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 Montiame. Nebua mi tue. Holy Ghost. Oba. Yes, Lord. I am ready If a cralo. to spend even my last kobo Ni ma fite ina gbe sika fe ni yo mi. for this matter. Ya sanene he wo. Montiame. Nebua mi tue. Asofo one say one was ken na monko ta na chi. Osafwe. Me ne mo mojansha. Osafwe. Ushamu akwa baba too much GH. Best say when you first time I do video to a mesro wa say subscribe page when me Adom so say na me upload bi anso na won sabeti maka. Na afa so no e ma rain fi say we follow me all the other social media platforms so. Ena wie ya me no ka say de sofo Adom Chedua aka no ho biom. A wachi sofo bi ye friend Ogyabofour e de natum. Na me ne ka say video no trend wo social media amafo contribute so much. E bi che say sofo Adom Chedua wa anya de say o yes a ebisu chese ni oye de ene kwan so no na wa wotie mi se obehu se de sofu Adom Chedua ye ene ye ana se ni Ogyabofour nso ye ene ye no ma gather some few videos bi ni mu a Ogyabofour di kan ye gidi se eye no so na sofu Adom Chedua ejina so a ode che no afi ni enhwe sofu Adom Chedua so the response ana se nsemu a waka after all my posts for achi Ogyabofour atumuno because many will say sofu Adom Chedua a organize judge for any lawyers wo Philadelphia nyina so mo nyina be kambom no mo mboa no enkosa okunwe na as a matter of fact ordinary ka wo nyina be toso kopum say entokwa no be ko na wiye ba mo ma ye free asiye say mewuama mo hyeda ye me yi ankasa obi ayi a wono aye o na makofa de me picture ne ade abeto so se nipa na dwene an kwachiri yie pa no anya sharp a obefi se bia de mo kan ye no kure adenti na se mutimi yesa Philadelphia for me busamo edimo hwehwe me wuo di a mo bewu ti asema meka kire mu ni ye pa mo hwehwe me wu a mo bewu samwa kasa mo tenase na mo ya bone kase ete se ya mo pese mo kome kra o mo pese me kra mo kome kra and the date aya 2nd November mimi wu mutimi yama yesa mo ya me maye ampani amna me say na brochire for afra me come more than 1000 Mr. Da kwamna we afra me na Mr. we afra me na we afra Mr. Usumo afra me aw America za Ogyabofour yeso oba akukrampo de one me baba aku gi achi ne kra de denden wo fon so say no agese wo teme me ne because the we are the entere me omo de me ato your friend say omo de me ato adaka mu nyina me yisi me madaka ni si moto so mko sie me ha munye ni papa nyame betu amka o me na me ka kire mo nyame ebetu amka mo bebra papa mo nkwa na nyina ewiaso aho woye onua de ama ehina kuma to the stand ti asema meka kire mu no na de nyame de bayam no mo bebra kopim se yare e be pomo besre san kofo we mo we young boy 30 years anu owuye we wuye no hwakwan ya mo fa so amkoye na yie mo ko no ma sha white ene nkwase asa amko ya mo son kwase atopem amoa mo son kwase antopam na mko bu nkwase atopa wo ho won se Philadelphia ni we wuye no tie ebacho monti o Philadelphia ni wuye no nyame amana ma heaven yakopɔ kro nim se mo mo ye nkwase afo nyame nim se mo
mon kanyankopon ma ho ensa se wono de my rituals na o kunkun mo tonton so bolone sa ya friend say yesu moja na azani ama na urade mpe no our no kind the book of Jubilees, the book of Luluwa, the book of Akelia. Me be any paduma mama who no cry wo honti. Ti asemni ye. Se once mu wu pa. Se mu wu na mu jimie na ekumo. Se mo onse mu wu pa. Ah? Bempa makel. Me wie no mayi nkofo a omo wo mo hono ma wu. Ah, e de akire mo. Na me da bia on Ghana ha ye nyina ne enipa da sane a wo wi ase penokure na echiri atro dasema me ka chro no me hu ye o meti ase me ya yare hu adwuma the whole world me no obi osa yare asene me Ogyabofour yare bia wasase su bia na me wo hu aduro me wo hu ahaban me nim sa ahaban ya aban bi okwa uti krampo pa na se yete de tale uti se ya uti yare ya na da se ya na etu ayira edi aka nse me nim se ne ma we nyina stroke ka obi hwu wa me nim ahaban a unya di dware stroke ni na aka na to sesi ya na stroke ni no obe sorry sesi ya me no kasen mema ne just 24 hours stroke na aka na to form be enfie bebre na obe sorry ya haban keke. How much more say me nim we no nyina na me masori background no obi oba me na ase ote me na ase ebi anya 80 years me go the whole Ghana ha me metimi aka say me na wo mo anyinyi masiri wapa ebi wo 130 years eti masafu ma onwu ye ni tikura mpai no de di kan ne say me ka no kure me ndi atro me na da nipa ana masaya research na munipa no momo peni na mudi na chine ya na adasem ana the sema ya na adasem na do some certain levels some apem edimudi bi bia beto no obi anhwe biem de sam kofo Ogyabofour say me wu na say momo no appear enkofa attention abamoso ana mo de koto on say masha sia munya followers enkofo behwa YouTube ni ade bempa market kwase ampani ode machidi bi akoto steam media kwase ampani obi fo jimifo obeti media skoje kwase ampafo we say ni nyina edi jimi o YouTube wono mama abrochirefo a momo ya mema me ka kire mo papa Ogyabofour me wu ye nkofo we eye urudura dansam omo nka no kure ene date eye 2nd November me na me ka sai eye me Ogyabofour na me ka sai powder we ye container we ye 20 cedis we ye 20 Ghana cedis we eye 30 cedis we mako 20 120 ana wo we mako sa 120 ana wo we kakraka we na obenya we mako 120 wo mu no kase we ye 20 cedis we ye ton ba kwa mani pa defsani 30 Ghana cedis oko ka ni passe yenti ase adwuma ye so atrotumi ye kasa atrotumi a won wadanse bia na omudididi o TV so ne adanse na na muhu Facebook so TikTok so YouTube say we yale okoe no koto powder or the sly grace powder eko we koto your friend saying oh yes moja okono me eko ye atrotumi cheniye pa anya no kro wo betimi atesa asem no wo yale no wo hu say obi anu wo diabetes di adanse so okoe diabetes no eko nipa ne koto na eko no wo hu sa dance no ana won so se wo ko no akoto sa de bi wo ko na akoto sa yesu moja ne bia wo ko no ye no ho anto me pachotie baba ne sa eye aza eye urudura dansem me si ni nyuma no ye no sa sofo ne ntimi nka enokura nkire mo a I'm telling you the truth say enokura bia lenim enokura ba ko pese ebi nim wo yale ya what say obi adi adanse say ono no cancer ekuro kase tunata so ebeyesa mensan be yaduasa edani tunum ana okwa na okoto yesu meja na okonom na kwai wo so wo kuro kitikiti bi ade atu na ho no okoto ko ye yanko
ti asema me ka choni ye enti eya atro to me ana esaya atro sanchira ne tie the Bible ne ka no tie the Bible ne ka no tio wase ono so na ne ba no ba no Satan adwuma ya so atro to me ne sanchira ne atro to me ene sanchira ne ahudwuredi anyina mu enti atro to me atro sanchira ne bi wakasa kwa hu a na hu adwuru obanza account na de ni pushu ene ma me nkwa be kwa ma yakonya hoto obakwakoduro na ntesa ti asem ni yepa obakwakoduro ho na entesa me ka kira ma wote ase se enkrofo we se no ne ye azza anya no kure wa ya azza kalabule ya trotumi atransa nchirane adanse anya no kro nipa na abedi adanse ya hospital ana doctors a prescribe a drug dia ma nipa ma ne ho tono asem yi wo ma say nipa we adentina powder ni timi say yade a we so bole wanu bia no wawuo wanu ankasa ne so pokoto wanum na di a kire omojeje hu no edin kwase adanse echimi saa wan we say wawu da wre wawu ankasa pa straight we wada cemetery samampom an wada powder ni na pono mo maso no powder we medical catch mo say a business strategy powder we say your 20 cedi we your midnight powder ana wakopa container we be patriote powder we your 20 Ghana cedis we for benya we makosa 120 pieces every we sika bi wo ye sika poni ya sam na mudi no se ni pa ni kona so okokonom yesu moja na me Ogyabofour me catch am say azana mo mani abere na mu jimi ade me picture beto no say me mewu no kwasi ampafo me catch am say de ne azana monte ase momo si asa yade afere wo wanu masam kire say ade ne nsa yade bia na de no enye obi ayade anu aduro enye obi ayade anu aduro na nkofo to wu na me beka wo ha ba ne say samo chen nkofo wu me se ma bu mi hia me na me ka kire wo pastor say kwa wo no sa nana kwasi nana kwasi TV no kwa kodility wa era keso wa kodility free ni die hu kamaka sambe hu say yes asema me come in fe ni agro mosemi ya mema mosemi anu odi mu din kwasi asem di mu asem me de wontimi wura me yo me tie wontimi fa police hie ehura me dia me se me maye no what challenges so me ya ne sa pepe. If you challenge me, I will do it the same what I'm saying. Me mafia rough, me na me catch them. See abe mo person with the Christian war ba. Christian war na baba. Muslim for mo ka mo asambani am Muslim for mo de beto one mo ma 28 October 28 October no etwam. And then that on the 1st November. What to that action I'm taking my catch out I'm take action. Me am dem ba aba so my catch out am poem. Apena musra mo fra Inspector General of Police. Dr. Dampale IGP onya den. Mo sa phone am di ne mo nia ma bone na mo tonton no. Ghana Police Service aba be ton sa ne ma ni bia na. Mo confirm me picture they be to one a plenty me date of birth. At enemy age at the toe so car say me wuno na IGP Dampale moko bona mane even crump no say o magana we mo so be demonstration bia ye ko ne akwaje permission so be demonstration as ya it say bia demonstration abai o be ye de tia aban a say we nya permit etimu demonstration na mo ye de tia me say me wu no obla mi wu ya ne dan evidence na momo and ko ye insult mo matna sama mo papa na ne sikaduro na waje ne sa ne ko okotezen kwase asem na odi na odi kunkun krofo na mo de odi jimi mo no mo yesa de na kame mewu ana me de be bia me kra hye ne de wi a me tia ohunhun mo no nipa da se ne bia ntimi ni o me kasa me de a kire me when I be control court wo then na ukosua atemuafo emra enti baby a ukotena no eye baby akwakodi asem akobu atan church
entimi nkɔfa powder se wɔkɔtɔn wɔ court lawyer entimi nkɔfa your friend is saying sobolo se wɔkɔtɔn wɔ court adentia etia ban ne mra no edu judge okɔtɔn adeɛ wɔ hɔ a judicial ebe question judicial wɔ right say obe pia wa ma wo ye yi wadi akwa akotena fie omhu ene report say we yes ade no a ye wo bia bi te say police station ɛhɔ enso ehwɛ esemna ya hye wo mem no esese eye adwuma omo de enso obi aye bone ye be kye wo ba ho ye tuo no masem wi a yetimi ede wo to says untimi nkofa eniema enkotena eye police for them se okoton ice water wo ho okoton mreko no wo ko shega even police ne yire kura any right judge jire any right judge nan kasam ni any right to say something in court room never ensi asase su nipa kura mra ye the respect ed wo buo eni die suro ehu ama ye di so say yenye ne nyame na ono aboyen na otimi muna nso ma pra na akratim be kum nipa awurade obetimi age wo kra firi wonsam na awurade atimi ebu atant wo se ensuro nipa a wotimi kum ho na we o se ensuro no de okum ho na we ya kire no oni bibi o de be ya honhom no o se ensuro no na mo nsuro de okum ho na we wi a owo wo kra ne so tumi so o de ne be kwaso twem sa awurade ne suro no adenti na yen suro sa awurade ne mom ne yesuro dipa Chasama me catch me obi chiro we say commando me cop me two kwanya me say met me abot say Chinese film me na me catch me twitwa kala rough dan obi for kwasi ampani di on so no chime on obabu wo betumi abo me me medika catch them say momo pese Christian war na eba Chasama me catch am so bolo sofo na otonton ne ama men kofo kwasia wo bempa ma ke wankasa wo wankasa ana wankasa wo de baba tu jo o platform so say enkrofo bi aba on ma wo mo ya de diabetes ebetuto so bolo ni bi no san krofo ne no mo ye no mawu enkrofo me say you don't when the baby start costing asa mo papa no so bolo sofo edin boni we da so ye ntimi afro awurade sofo ne mo so bolo esofo ti asema me ka chori ye pa eniema no otonton mo se asa yade ana de ne nsa yade nkofo no wu na mo sori a omo ba on ba beto no sankofo ne to na mo gini wo musika bia na maka cham so mo ko hospital aje se nipa no ko hospital ansa tasema me ka chori ye pa waji nipa ni sika bia ne ntina nipa no my question is me kuta sika we na me se me ba beto mobile phone we no what on mobile phone ama me awie mato iPhone 15 yabie etua oka 220 billion no age awie sika dum nasa because of some de be call na me ko social media so ne ade na wo wi abeka kire me say age se me ko wo mo a omo ye mobile money phone na se omo ye phone calls no ho na me nko me ye ko a age se me ko mo ho na me ko ye call no obi phone so me so me buy me to mobile phone ne say me ba be to mobile phone na me de aye calls nipa no oba na obeto ade amoka kire nipa kro ne se okonom sa so bolo kwasi asam na mudi no se nipa ne kona so okokonom yesu moja na me Ogyabofour me ka kire me se azana mo mani abere na mu jimi ade me picture beto no se me mewu no kwasi ampafo me ka kire me se ade ne azana monte ase mo se asa yade afere wo wanu masam kire se ade ne nsa yade bia na de no enye obi ayade anu aduro enye obi ayade anu aduro na nkofo to wu na mebeka wo ha ba ne sen samo chen nkofo wu me se ma bu mi hia me na me ka kire wo pastor say kwa wo no sa nana kwasi TV no kwa kodiri wa era keso wa kodiri TV ne de hu kamwa kasambe hu say yes asema me kam mfe ni agro Muslim ya mema muslim anu ade mu din kwase asem di mu asem
me de wontimi wura me yo me tie wontimi fa police him ehura me dia me se me maye no wo challenge so me ya ne sa pepepepepe me tin Nyankopɔn suo kwa etofre so won pe kura na Nebukadnezar te so no te se dia ka Ghana man nyina awurade esu a won penti obon chansen ekoba akuro ni nyina so ana omankofo tu abula edu ampase nsu abeto efri suru begu ne na sase so woni nyame to etwema to cause bonsama ni tumi be wura ni mu enipa domti atudi nachi teme ba me kacham sade a yesua no mentan mo papa no ba sa book no wodi nipa ti wura se a obekunkum nipa enipa bewu etimo mo ho ne mo se nipa wu pa wo kan duro ba bia ebe ma code bi a secret bi ntime me de no sie because me mpese bia na sofo bi wa no opedon no akoya sa ade no oh ebe se nipa kra me me kire se ne ma no Nigeria fo sofo yusu sa ade ne pa mo papa nso atranga ge bia wo 1999 ya ana odi ni ade na obo na abofo to be hunu sa ade no ana odi ne hu be wura mu ameka sam nkira wo e ma o sa code na sa code no wonya wura wo na ma wa e be kira wo se wo movement a wo tie no eno ye movement o ti asem wo yi a wo te no ese wo ya de e be tie Kristo som e be kira wo se ade na wudi na chi na wo wa ready ade na code na wanya akobo sa code no e the code of number 25 bla 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 me wono ni nyina menka ono de onim e be kira wo sa ade no a kira wi a ebra beti movement no so obiala eba mu a obeka kire ni patron say onfa ni ID card eye code o na momo mpa de suante na na bebu ana me kata so de kire mo no aya mudi atema aya na mo ya mesre wonse mudi atema me aya mfa me wan sted ade America no sa na me ka se ka ya de ya truck me ja de ti aga na fo asofo no omo kana mudi o matamba akopa na o magyae no and say omni for evidence omo no omo kana ni so but me Ogyabofour say books ni nyina me ai o hwe machi a books nko na gumo eye books nko a ma me kasa me kire books nko a sa eye the book of Jubilees enum ni ebenya 6 and 7 book of Moses every year omo nyina nia penny and say the book of Jubilees ame kasa me kire pa na sa book ni kasa or you su ade bi ti so Nyankopon the we book no o read this say ahun wan hwe ya de me make akra ba di achime obaka say every Nyankopon. I'm telling you until sabakwa do say the code 25 members na be set number 7 na de wo kra ko share e dan bim e be set mu nipa 25 na atwusu baago ameka sam kire oye mo mususa eno na Yesu ka asem bi say mo hwe mo ye wa tradifo no ho omo nam gante ho mam e ba mo nche beto mo mu no mo ye mpeteku adifudi apafo ya sama me ka cho beto mo papa no wono aya amade no any other wa to the stand eti amamo so no edu ba bi a adisika ebe capture nipa eti ya strategy and mo movement no sasam we ya make no sa mo pa market on my west ebedu baby mo ID card obedi made de free mo ho before so be ya member so we go and na so be go no ma ni gina wo book no mo the book of Jubilees, the book of Luluwa, the book of Akilia, the book of Prosonofal Samizat ni gina the book of boneless rituals ni gina wo omo gina penny baby omo free the book of 6 and 7 book of Moses, book of 6 and 10 book of Moses ni gina free the book of Jubilees mama ka sam chopa tano ni say demand sa eya sa ID card na obeteki information they to take no and san obetimi afa wo wagene no ama wo eya adwene mu hawo yale ebi ni say wakoma we be prim awo nyame no kure ho na so obi ka no kura wo begina akọ ade ama atoro no ente bia na wamfa wudi ankasa wure name ama no se wure name anko a onyaw anu afa no mo no aflawa adwene ni wa no do akwanku asun amu abeko ama no ti asema make atwentu obe demand for ID card wo ID card no e kire se wo wure name ya pani kwasia
Jimmy on Tumofo waya boa. Ana muguni nasi na muchimi. Bible masama dawano. On cabin chilemunti bampama ki Jimmy ni kwa siya wonja. Wosta wutim kwa siya mpani 2x4 store. Ana wutim kwa siya. Enyan ponchen kramai. This time Mishana ye Philadelphia ni. Ana mi won't stop see a true Philadelphia ona what put that one kasa me kaopa and net date 31st mo mark and to. Me na me catch it. Me match us one no sort in the fie. Me say me nama a police for soldier for bomb ho ban. Just me catch on to me ha. Me so end I don't fear anybody. That when I would you know can say won the Bible be ya. This time me about con put for boot. Me na me catch it. I'm telling you, we are one of two and some moody. But this time, yes, shall be. Never saw your Philadelphia, which I met me our organizing for Abba Salo. I don't care. I'm telling you, what up a market to under our back said the agronomy, me, and so me yo. Me organizing for Pokwase, Kitapo, Pokwase, Siakai. Me say, we want to go to see solid damn this time. What up a market one that was so bet me I saw the game I move from Ogyabofour. Made in Nigeria style Ababa Kromwasam will be a hobby. Now I'm obvious you have been a fay Muchimiano, Mubajasa Muchimiano. And to call the bad life for solid them all. Me na me catch them all. Mwasam kwa siasa na mosole anamudi. Abuwa munyimi ye nipa metiase na mi wuya. The reason was I said with me for me you baba to one say Ogyabofour cause siampa ne betwa so rest in peace. Abetwa kwa siasam say me ko wia kokọ na me hwiri wo na your friend is saying light eche me abuwa like you. Mupani na mudi na chi kro no no obo Ghana ha no ono wawu na me baba be wo. This time in betini papa. Yet you need don't go some baby sow. Most of the Amosim yes, would be a sayade. A cochifo, and quantum pop for na braba for a cramford before for. More crampa momunko via cocoma, more latte can cheer Mamma Moon because Siasam was in a moody. A moi. Sakamuni, and a most cinema bob, bratis, and a mabobra, we are come what do we say, come on yet. Kwasi ampa fuasefo Mosofu mame wo kankan mon kan kira na mon chiri nwale no Mosofu mame mosofu peni ne wo pon ne yire ho pon mon kona mon kwachi wom ne ho tonu ba ko so num ye no na wawo mami ni nyina na me kira wo no ye papa se na din kindia wanka sa asa ne da mo ni e ya trosam on the man papa se na din je danka se bato prayer matter ko so num na nun kwa na ja hospital ndru e ya trose mo ni prayer matter so obi afa ne se e ya ya do mebi obi aka fo papa se na din je da man se onu prayer matter be no ya le akọ misra mo mi entesa prayer matter mo mi so officer ya le nti na onu prayer materials na obanum ni jare kan ya le na enko ba ya nu prayer materials na e de twen rade e ya pam ne nti sa unu ma rade umboje ni usi enum ya gina wanu asam so enum moja asa o bible no kwanu ka bla ko asa kwa wi nti ne pa na bono no o ya diabetes no for the prayer materials na e da ye ne yale adru wada ye ne yale adru nti baba simna dinje dia wasi yanko hospital nti nipa na ma awunu enye baba simna dinje dia na aka kire omo so no prayer materials no nipa na de ye ne hospital nduro wade ye ne diabetes nduro nti no wuye no go ni ma na nka so ko hospital o no diabetes nduro hospital no no ni Yesu muja sa na baba simna dinje the voice of God Ghana for ba ho scam na ma sa crofo we afa wo ye eno na wo kan na we no no mo jini school je clement kwasi ampani mo obi ayade diabetes abeto mo madada na sem wo prayer materials ama mutimi di ho enkwase adanse ejimi sam mo sam edie ana mudi ho adanse de beto social media so mo de be TV so ma okwase bi so no so ejimi a won yene nkwachiri oyare no obekọ hospital no no aba na mo ma scam no mo scam afọ we no aba mo nche na mo ma scam no anu na yene donko ni sister yare diabetes onu wa blochiro na kwara ni scam bank hospital no ma dada no na o mo twene ba ho no ma emu akwasiamfo
Daniel danso kwasiampani chimifo yarefo na mo kwasiafo te so mo kwasiampafo a muni no mo kanka muni twasede na nipa ne ba no ma gini sika o sika ne wi a na mo maka kire nipa ne sa ade ne ntimi nsa yare na abe nipa no sika na magia bi na kwan be no afa so nko hospital amoa munim se sa ade ne nsa hospital nsa yare a edenti na mo to ama nipa na gini sika no kro pa ya po aya kro no ene na sompo be kan ya amoa kwasiampa fo agimifo mo so makwa kwakire de natum anya na mo ankasa asema so afa na musikiti Dɛad no na Ghana fo na agimi Ghana padi fo na ya mistake so no matiwo ana sa nipa we kwasiampa ni we se agimi wa Ghana asa ana mo amoa kwasiampa fo adwadifo asefo mo mudi we si ya chin kwasiampa fo abekasa me mawu kwasiampa ni na mudi na chimi no kwampo ono wo wi na nya me nyansane tisame na me mawu aboa na mwa kwasiampa fo we mudi sa jimini wasi ya chi ana nipa ni jimi wo mamu ana watonto ne mama nkofo yadefo wuwu nyankopɔ betua maka kopembra mu bewuo amua kwasiampa fo munko ka kira wo dwan apanche na budi na chinsa wanya na yesu maja bia no ma aya no kula ayaza odi kunkun nkofo nto wanya bebia kanatifi adu ko nwi nyansa no nyansa nkwase asam no bempa ma ke kwase ampani do di na chi no ye kwase mo sopo pani wa ye kwase ampani oni wi a opepa ne to odi nipa no oya ne ne pon wo ye chimi wo ye kurase ne mu kurase ne kwase ampani amua kwase na ka we ya was it tomorrow tomorrow I will come for you. So I just went to me amana munya bema usko je bia me say saka wo de bi amesie mi bempa makel ani sa usko je ni sana na kwasi tu san kwasi me say come on kasa me na meka kama ugwa mo chiri homa we say di akire mo me na meka kire wo montimi amakwa na mo ye ma tiase ma meka kire mo ni ye me say montimi ama ho na mo ye ma na mo blage keke na mo blage keke na kwasi abene ni kwantimi nyina manim na mo moa enwan kwasiafo kwa ya record about beto dem say me mawu abua kwasiapani na mudi na chi no ono ana ne tama so awu anyame odwan krama aponche na mudi na chi no odwan na mudi na chi no ono ana ono no wawu abua na mudi na chi no odwan na mudi na chi no dia na yire agina ho a wono we mo kantenaka ema ho hwane yire body ase wano ani mu body ase ahwana kankan fo mienu awale ya muan kwasi ampa fo mienu we enwan we nkrama we ane kotie we ne kotie ase abrojo ane kotie sabodojo kwasi afo enwan te samo kwasi ampa fo na papa ma paso owiata pampem na pampem apa ati so wiata pam na nim se chimpanzee ade na nation prophet ka so wanim se chimpanzee wanim se kwakuo anim wanim se ofui anim na wo kanka so ofui awata amoa kwasiampafo te samo enkurasefo chimifo asefo munyimi ya kwasiampani wese ko Nigeria nsi ni ye anu abetra Ghana na moa magimi nti no wono atimi ababa Dɛad na mo kwasiampafo o chimi mo kwasiafo amoa bi kwasiampani enwan mo kaka ncha Council of Royals. Council of Royals. Philadelphia ma and your lawyer for Philadelphia being a lawyer for you. the person me share mu na. Me down in Kenya fair akpe. Yes. Ye can see a pa. Praise the Lord. Hallelujah. Dɛad no. Everybody say Philadelphia. Philadelphia be A movement. it's a movement. Yeah, my kind deal. One hang bedon. Yeah, my kind deal. Yes, bedon. Wow, so you suffer.
Bomoni oka Waso ya osafojibo. sorry. Bomoni oka safojibo. Ya mekao. Wabata Tena koe. babi. Yes. Wata oeko. Every night. Tajamene. Oya bema. Yeyu jibwa. Sorry me so wagana. Demas tesho wo miyagana ne. Philadelphia. Philadelphia. Amen. 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 Montiame. Nebwa mitwe. Holy Ghost. Oba. Yes, Lord. I am ready Ife kralo. to spend even my last kobo Ni mafite inagbe sika fe ni yomi ye. for this matter. Ke ya sanene hewo. Montiame. Nebwa mitwe. Asofo one se one was ken na monko ta na chi. Osafwe. Me ne mo mojansha. Osafwe. Afiense. Sini kanye. Baba kwen. Praise the Lord. Hallelujah. Na me pese Philadelphia fo nyina mo hu no ye ya hoden. Meta oni Philadelphia bi fe. Nyana wo hewale. Na fe Kodi agbene. sa mo na be sum kabimbo mo mpa ma mo nsuro. Kedi nyenye gbele honjo mi poe. De ka segbe yi. Praise the Lord. Hallelujah. Said Boni me Adom midromo. dia me be ye bia ni dia be si bia me di kan ka kira mo ansa ba. Noni kama fe ke noni baba fe mi chonye mi konye danie ba. Me se Ghana so for nyina nko tai sa branche na chi. Mi ke Ghana Against osafo me. fe. Ni ye nyina nhwa die be si. Kodi nya fik na ko bla nu ese. Kage simi. Ni nye kwa noni baba. Praise the Lord. Hallelujah. Adumo. Adomarako. Praise the Lord. Hallelujah. Ebi di won sika Rolls Royce. Meko beka mesika yo Rolls Royce. Me de mesika ebo Philadelphia edine no ho ban. Me, Yes. Meka mesika. Meka ba for Philadelphia. Beye he akra. A whole Christian council. Christian Council. The whole Moto Christian ne tai Council. mo abrante sofo achi. Nyenye onye fi onye obla nu sofo se. Ombe didi matam Neba antoto me jami. yere ho. Neba eba dwe nga isati. Mom yemhwe. Mo anya wo kwa ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mo nyanguno kra. Ne na kodoko kra. Mo betom nsore dan. Ne ba ho nye safo e fe nye so mo twie. Ne ba ho fe. Oya sofo agina ye. Kaje safo jibo da mo shi. Oya church a message na ye. Kaje safo jibo da mo shi joba. Mama mo ahuro de wo ho. Ma ne nye na no ni yo. Next time Wo se ko. mo hia no a Kaje ne kele pe. mo beje ne bag. Ne ba e bag e. Hallelujah. Philadelphia ma Philadelphia bi. mama nsuro. Ne ka si agbaye. Amen. Amen. Mete ya no. Ne inu e. Na TikTokers fo no be ka. TikTok ese ko me wie. Say dia yesuro. Wone hwan na esuro. I'm not ele won se pe. O ka na mo si ogbaye. Ade na o ka na sa. Usuro hwan? Many oyu ole na ka na mo gbaye o si o. Yesuro. Won se gbaye. Efisa obi so obeku yan. Eja aka boko ka ba gbo. O sia yan ya. Kaje ka Obepo wo yan. e ba ji wo. O husa Musa Philadelphia tadia na say papa insult. Kaje na aka wo Philadelphia talelo. Ebre kakra yi E fi o ne. a abrante bi sore meso. Ni oblano ko tesika wo mi. Ebre kakra twem abepe monne. Be fi o ne wo ka ba si bia ne. Asenano.
Ni ejo ina. So bedi mi atemu bia bi. Aka jami jamo fe ko. Edi nana hema atemu bia bi atoto ne ho bia bi. Koni eja nana hema jamo fe ko. Me hunu se mo nyina na mo akoma. Me na aka ni fe nye twi. Adofo. So mo me. Mama mo bonto mo ye. Nya nye twi anyo anyemre. Me free Nigeria ba no man fa Philadelphia fo free Nigeria mau. Ni maje Nigeria keba ke Philadelphia bi eje keba. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Obi sorry wo Ghana ha no okasa. Kaji mokotesiya Ghana na ni ewie. Ase Philadelphia fo ye Togo fo. Tamo Philadelphia bi Togo bi ji ame. Ase Philadelphia fo ye free Mauritania ne ba. Tamo Philadelphia bi wa waja Mauritania ni wa ba bi. Na ya na de ye me nwanwa ne se. Sika fe no ni fi omi na pe ji ake. Ubekọ so no won wo yere no wo maame no wo papa no wo abusuafo. Dedi oba ayamle awu ameye ngame ameye nyeme ni ameye cheme hu. Praise the Lord. Hallelujah. Me Stephen Adom Chebia me Ghana ni o. Me Stephen Adom Chebia Ghana no jimi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ni enti a me be chiman so a obi ehunu bi da. No ewo ni me mama chomanso. Ni moko enako ekopen. Amen. 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 Every say Eja ake. onu ana no muton. Ledi anche. Oso odina ho oye Christian Council ni. Eka Christian Council no jile. Praise the Lord. Hallelujah. Court bia bi. Court fe ko. A lawyer bia bi. Lawyer fe ko. Me Stephen Adom Chebia. Me Stephen Adom Chebia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wan ko pesca. Amata Na osika. me so me pesca. Eja aka me o me ta osika. 500 billion. Amen. Amen. Wan ko pa mra ne bofo. nkyerɛ bɛto ɔda ma me na wɔmi adɔma no so sɛna meyɛ upload bia so na ɔnsa bɛtumi aka ɛma remfi sɛ follow me ɛwɔ all the other social media platforms so ɛyɛ too much gh macrao